Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, war I'm to talk like Ben Mangan, the president, and his album very well. Yeah, and then of course take here tell him Makaya Shaiseka Mabunda, Vaka MLFM. Yo, sung lemranga pandaza, was tankare, I vegan video clip. Tsinyabantshwa nina president xivumi xa misava hinkwayo international. So October la ku mi phamela swakudya swa ku aka miri, swakudya swa ku loko munhu a yingisela swona i sure a nga si dya swakudya. So sweswi na president laha miri ya mi promisa ku ya huma rini October ne ya ku na swin'wana ni komberinyana ku va swi hunguta ku a swi tshamisekanga ku la ku tika la sweswi ni ta ku chaveleni ku ni swi twini. U lava ni hunguta biriviri ni hunguta chukele? Mi hunguta biriviri president, mi faka ni chukele ku swin'wana leswi ni nga swi twa la swi nga endleka un'wana mi kuma ku se a va traumatized a mihleketweni loko yi ya chucheka la album. So no kombela president loko za ku kombela mi kombela ku mi ya hansi vaseketeri ma swi tiva ku president before va humesa album va fanele va tisa ka Tshinya a ta ka hearing ni ta yingisela album leya ni twa swihoxo ku va hoxe kwini valungu hi me ni lunghisa ku album ya president yi ololoka straight. Se ni hunguta biriviri ni ngetela chukele? Ya susana biriviri mi tatisa chukele swi hetisile inkomo president. Danko. Yeah, of course, this video clip very end with the same exact date. Venezuela, of course, I celebrate. Tan ngashona ka previous video I celebrate ku va ka risima of course ra Malambane ri karhi ri tlangiwa vele yeah eka xitichi xa radio 2000 as you've heard. So swi clear ku vulavulelo ra kona leswi swi Tshinya va tshanga ku swivuleni ku fungetela chukele it means beef leyi nga la yi nga yi kha yi chavisa yi nga yi kha yi chavisa swinene hi leswi leswi vonisaka swona. So for now mhaka yo yeleyo yeah vo Dr. Stola swo la yi ti prepare yo la swo la yi ti prepare ni vone post na video very kha yi ri studio swo lava hey kha yi tana something because ku hi swihi tanihi mi nga swi twa ka video swi tikomba ku ri mhaka ya serious swinene. Beef yi le ndleleni a swi endla swilo leswi nga swi confirma vele a sayiti ra hosi ngopfu to post ko ntolovelo like a swi hazi swa hi surprise hi ta hi khe hi hlangana swona yeah. And then of course hi khe hi ta ka hlayiseka mabunda khale ka mahasho vele tiko haxe yi tluli vo tala ma wa tiva hi ngo vekela na short clip mi kota ku twa voice. Kambe amerili ku hunguteriwa loku mali leyi mi nga yi kuma sweswi vulavulaka yona 2.484 billion yi ta swi kota ku fikelela minongonoko leyi mi nga na yona ka ndzawulo ya n'wina leyi yi nga na swiphemu leswimbirhi ku nga transport na community safety. Mi nga hi tlhantlhela swona ku ti-allocation ta n'wina ti ta va ti tshame xinjhani? So very ku ri khale xi kha swi tiveka u khale nyana mahlongorweni very around 2024 but a va ngeza va yi tisa mhaka leyi in public. So swi kombela ku na post yo karhi a va hi tsarile in public leyi nga voni van'wamahungu even then va fika va hi translate in or va yi narrate in a wrong way va wena mhaka leyiwa. So ta hi khe hi swi hlahla until ze hi hlaya post ya vona hi leswo. So a ni vone ti-various post very kha ku tsariwa hi mahungu vo hambanahambana kha ku kombisa ku ya hlayiseka mabunda vele va hlongoriwini ka Munghana Lonene FM and stuff like that. Laha loko very khe hi hlaya ku hi van'wamahungu loko ni kha ni languta various pages a va kha va kombisa timhaka to va hlongoriwe hi timhaka ta late coming entirhweni ku va va hlwela vele ku va kha va ya ntirhweni late coming ku fika late ntirhweni and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. However hlayiseka mabunda vele va tsala another post lava nga fika va clarify mhaka leyi ku va twina ku van'wamahungu a va nga yi hlangi kahle mhaka leyi vona a va hi tsarini se va tlhela va vuya kambe with a very long post leyi nga ta zama ku va hi endla hi summary xilungu lexi nga na xibagudlaya ni ta zama my best sweswi ni nga ta kota swona
So of course, clarity on the whys and wherefores of my unceremonious exit from the SABC. I have noted with concern that some media outlets may have unintentionally misconstructed the Facebook post I wrote over the weekend. Also, gonna post of course over the weekend. So but the news outlets van'wamahungu ava nga swi hlangi kahle ku hi side ra vona, hence va fika va tisa this post mavona mhaka leyi lava kha va kombisa ku swin'wana swilo of course leswi nga endla ku va ze va hetelela va yi hlongoriwile le ka xitichi and stuff like that mavona mhaka leyiwa laha va kombisa ku very va serving for almost 2 decades, almost 20 years tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Hi ndlela va tlhela va fika va tsala ka this paragraph laha nga fa kombisa ku charge leyi of course leyi yi nga fika yi tekiwa hi van'wamahungu va yi humesela handle ku kombisa ku hi swona swi nga endla ku va hlongoriwa le ka Munghana Lonene FM or ka SABC. Va fika kombisa ku a hi tirhise Munghana Lonene, a na hi lava tirhaka va fika kombisa ku a hi ntiyiso wo helela mana mhaka leyi swo fika very va kha swi hlangana na the main reason. The event, which put paid to my journey with the SABC, occurred on the 1st of May 2024. So loko va hlamusela ku swi ndlise ku yini kahle ka swi ze swi fika lava nga hetela va hlongoriwile vana mhaka leyiwa. So va va nyikiwe instruction ku va of course va endla a special broadcast xa COSATU National May Day event, where President Cyril Ramaphosa was scheduled to deliver keynote address in his capacity as ANC president. As you can see kwala leswi va nga fika kombisa swona ku mhaka yi sukelele kwa ka the 1st of May 2024 la of course va instructed va fika va endla broadcast swo va hasha vele va hasha about COSATU National May Day. COSATU swi fambisana COSATU, okay. Se va kombisa ku loko se va yi receiving instruction yaleyo vele va lava ku twisisa ku swi ta swi huma kwini or why swi fike swi va kha swi humelela, and va ya kombisa ku a va ha kumangi answer straight ka timhaka teto mavona mhaka leyiwa. So loko as munhu wa normal vele lo a nga na reasoning ya kahle a va lava ku twisisa ku since mhaka leyi ya COSATU event a ku nga ri event ya state, a ku nga ri an official state event leyi of course you deserve ku very ku yi nga endliwa a special broadcast vona mhaka leyiwa. So a va lava ku twisisa ku laha ku endleka yini kahle in overall hi ku dang liya a hi state official event vona mhaka leyiwa. So va lava ku twisisa ku loko ku ri himpela va ta teka ti-resources vele ta tiko a xi hetleli va broadcasta vele swa COSATU. Xana loko ku ri va ta broadcasta swa COSATU va ta tlhela va broadcasta na timhaka ta SAFTU na leswin'wana swa ti-labour swin'wana na loko ri himpela va ta nyika COSATU chance na yo ku broadcast na because it has always been customary that special broadcasts are strictly reserved for state events. As you can see, a swi fambisana ta swa state, so swa COSATU very swilo swa general a ku nga swi a ku swa state and stuff like that. Loko va kha va kombisa ka statement xa vona kwalano le xilungu xi ni be gomo xi ni veka hansi but loko ni kha swi languta va fi kombisa ku since ka that month very ya May a ku ri minkarhi ya ti-elections and stuff like that. So va fi kombisa hi ku twisa ka vona swi very swi ta kha swi promota ANC and stuff like that. A va twi na ku special broadcast ya COSATU a swi ta swi nga ri appropriate and a swi ta kha swi violate vele SABC and stuff like that. Leyi vele yona yi kombisa ku yi tirha na independence and impartiality vona mhaka leyiwa. So clarity was not provided as to from whom the instruction had come, and leswi of course a va lava ku tiva ku instruction a yi huma kwihi, leswi a va lava ku twisa swona in overall and stuff like that. Hi ndlela wa kombisa kahle in overall ku hlongoriwa ka vona ku kha ni hlala vele swo fika kahle swi patsiwa na timhaka ta May Day event hi ku a va arrive late laha, a va arrive late. So va kombisa ku swo fika swi fosteriwa swi reinforciwa swi endli na ku a va hlongoriwa hi timhaka to va hlwerini ku fika laha. But in a nutshell, I was dismissed for refusing to obey a manifestly
inappropriate instruction in overall leswi of course va nga kombisa swona so ku hi vona ku hi side ra vona va ri va hlongolo hi timhaka to va fikelele late ka event yaleyo ya May Day ya kwale for ku broadcaster and stuff like that mona mhaka leyi hi leswi vona va kombisaka swona ve ri swo swi nga endla ku va ze va hlongoriwa but a ku nga ri mhaka yo va fikelelete le timhaka to va pushe back ngopfu about that special broadcast ya COSATU. Va va kombisa ku khale va miyelini swona vhele over the unfair dismissal for the past 6 months as you can see kwalano but va fika va kombisa ku leswi nga va hlamariseni or swi nga ku veleriseni hi timhaka to CCMA in Limpopo leyi mhaka of course case mhaka of course yi nga fika yi ripotiwa kona about unfair dismissal hi vo October 2024 has not been able to even give us a date for arbitration hearing hi leswi of course va nga fika kombisa swona kwalano va kombisa ku hayi khale kha va cheka CCMA about this matter loko va kha va cheka lava vo byeriwa ku ya ha ri ka progress and va tsandzekile of course ku va schedule arbitration ya kona hearing ya kona hi timhaka ta budget and stuff like that so because of this my tolerance threshold has been stretched to the point where it is no longer practically possible to keep my dismissal issues private so swona swi nga endla ku va ze va humela handle va ta hi hlamusela of course ta mahlongorelo ya vona because a ku nga ri swilo leswi swi nga fika swi vekiwa in public and stuff like that va tlhela kombisa ku ku ya xilawulela vhele xa xinawu justice delayed is justice denied va kombisa va tlhela va kombisa ku hi ku vona ka vona maybe perhaps va nga heta va hleketele ku maybe kumbexana ku ve na ku cincana ko karhi ka timali and then in overall va fika kombisa ku vona va hambanile na that SABC vhele va ri karhi va swi tiva vhele ku a va endli swilo hi ndlela ya kahle ethically hi ndlela ya straight with the highest levels of professionalism, integrity and respect for colleagues and all stakeholders leswi of course va nga fika kombisa swona hi leswo One for these.